Ti Masakbayan. Ti napalabas, nangag ni Richard ti saritaan dagiti naganak na. Maipapan iti alahas, alako ni Nova. Linibas na nga inalan ti daduma nga alahas. Kat idinaduktalan ni Nova ti kaawan dagiti alahas. Pinabasol na ni Talia. Saan mat asimrek ni Talia iti daytang aldaw. Gapu iti sakit ti barukong na. Inawagan nga rod ni Nova. Tapno ipakaam muna, sakit ti barokong na. Imbagamat ni Nova, asaanan asumrak ni Talia, taawanan ti trabaho na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas, pauluhan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan mo. Anya ti napasamak? Naawanan iti puot ni Nanang Manong, ipantay di ospital. Adda ka di kwartam apangar kila itilugan. Awan Manong. Anya, kasano nga ruditan? Inakitaan ti bag ni Nanang, barang at akwarta na ijay. Ingka nga rudan, darasam, ang mga nuan niya pa'y ti mapasamak kan kuwa na. Anya ti kuna ti doktor? Mild heart attack ka no, Manong. Ada sakit na iti puso. Ada pa'y ka no bato iti gallbladder na. Masapul ang maoperaan. Anya, isugaya makanayon na nga ibaga na sakit ti baroko na. Uno ti likod na. Masapul ti dakkel agatad no maoperaan. Dayta nga ron ti parikot ita. Kuna jay doktor amang isagana ta kano iti medyo dakkel agatad. Tapno maoperaan ni Nanang. Kasanon, no awan tinasawa agatad. Saan da pa'y kano nga operaan? Kaasimot ni Nanang nga agiturod iti sakit ti gallbladder na. Kasano pa'y nga ruditan? Adda nga taagpautang kadata. Kat amudamot nga awan trabaho ta, Manong. Dayta ita ti parikot. Awan man lat maitulong taken kuwa na. Mangipaskilak di tarwar a kasapulan tayo ti katulong. Andakan ka na ita. No ikabil mo ti wanted maid di tarwar, ang dalakin di umayag apply. Masapol ati ala ket jaysan abaket. Jay napigsang agtrabaho. Uray nga to ta ti sweldo na, no lakit di tan nagagat. Langgong tumaday jay Atalia. Tinakawan nakit din. Ha? Addan to aldaw na kanyak day jay tao. Dakdakal ti panagit ited ti sweldo ti katulong ngam ti daduma ni nga amo. Di pa'y lakat napnak. Inraman na pa'y at tinakaw ti alahas sa lako. Ita taawan trabaho na, sigurado nga agrikat na jay. Kasano ko mga agrigat? Kat addan ti alahas ang mabalin na ngay lako. Sa bagay, o sinalbag day jay. Masangok lako mga indarom. Ipakulong ko kumakit tap nagnakam. Ruth, amom ka di. No sa dino abalay ti pagigyanan idi ni Nanang. Jakmat nga minan dinamdamag. Uray syakmat Manong. Apay ka di. Inta ko maumutang iti kwarta nga ramatan ni Nanang. Aywan gayam. Barang numaasid ka ni Nanang. Nabayag ni Nanang akas katulong. Ngam di taman la dinamag. No asino dangiti amo na. Kano sa dino ti balayda. Aguray ka. Nangag kung ada kasarsarita ni Nanang sakbay anaawanan iti puot. Anya tinangag mo asaritaan da. Kasla da ipagpabasol da kan kuana. Padasag tuman akasarita ni Nanang inton makariing. Nanang, anya ka di nangag ko asaritaan nyo. Iti awawagam iti madam. Kasla ada ipagpabasol da kada kayo. Diyak nga rod maawatan, anak ko. Agtatakaw ko na namat. Ha? Agtatakaw? Anya ka no titinakaw yo? Di namat nga rod imbaga. Idi ko kunana asa anak kanon amapan ijay. Taawanan trabaho. Inikat da kayo akas katulong? Awanan trabaho yo? Kasano tayo, Nanang?
Panagriknak namin kat nakapsutak, anak ko. Kasladyak mutan kabaalan ti agtrabaho pa'y itinadagsan. Sige, ikagumaak na rin agbiro kiti trabaho, nanang. Huwan ko maanak ko. Uray ni manong mo. Agbirok ko mamahit iti trabaho na. Ingkay paskil ijay gate da ito'y iho. Kasapulan tayo ti katulong. Pagsublian nyo kami ni Nana Talia dito'y balay, Ha? Mama. Jak kasapulan tagtatakaw dito'y balay. Pagtalawak dito'y balay ti asino man amang takaw iti anyaman ako kwak. Sinalbag kit di. Awan utang nanay baganakam. Kaawatan nga rod nga daw may asabali katulong, Mama. Nalakalang timang sukat iti katulong. Basta ikam iti na nga to asweldo. Ngam na singpet kan nagagat ni Nana Talia. Nasingpat ko nam ichay ngagtatakaw. Ha? Tinakaw nanto pa iti alahas ko. Engka kidi paskil day ta ijay kay tapno adda umay agaplay. Sige, Mama. Kaasimot ni Nana Talia. Napabasol iti inaramid ko. Ngam, nalako kong tidaddu mga alahas. No ibagak asyak tinangala. Amangan no dusain dakda papa. Nanang, awan ka di tinadlaw yu, iti balay ang nagtrabahuan nyo, sakbay ang nagawid kayo? Jay anak ti amo ko. Tumalang kiaw kan agin inayad. Idi pumanaw iti balay da. No kasta, kaawatan nga rod nga iso tinangala iti bagbagada nga inalayo, nanang. Jak amo anak ko. Tanasingpat mat da jay abaro. Apay nga rod nga anapukaw day ta ibagbagayo anapukaw, kat saan nyo mat nga inala. Jak amo anak ko. Iturog ko man pa'y. Mabanugak, asaw-asaw. Sige nga rod, nanang, iturog yu pa'y. Amang ano makapadakas kada kayo ti sumanao, kan agpanunot. Kumusta kayo dito ospital? Awan pa ipabalon kumot kada kayo ditoy. Tay pagpuspos tam iti basketball ti gatang mon amanong. Mabisinak una yun dito ospital. Kapilitan na. Awanan ti pagpustak. Numadanon ti ay ayam mi. Napatpatag ka di day ta pagpustam. Ngam ti masapsapol dito ospital. Kumusta ni nanang yo? Masapol ang maoperaan, nana. Kasapulan mi pa'y ti dakkel agatad. Tapno maiwayat ti operasyon. Unay matlang arudan ti inayo. Panawanan na, tapno agbirok kayo iti trabaho yo. Ay kaasi mo ti inayo. Santon ang makatrabaho, tama opera. Ado matan tinapanak, nana. Ngam masapol ka nung adda nagadalan. Kan kang runaan na. Kasapulan nga da experience. Kadwa na trabaho ita. Kat masapol nga ada experience na. Kan masapol ang nakadapaw iti kolehiyo. Tayman alahas mo asinan puso ti pendant na. Kaya't ko makita. May sa kadagiti mapukpukaw ti sinan puso ti pendant na, amiga. Sayang. Sapay kurso nadak dayjay. Saan ko lang ay nalay di ta kurang ja kwartak. Inalamlat ta ko maidin. Tauray na udi ti daddo maabayad mo, amiga. Naunaak ngamin tinagbain, amiga. Kung nakasublyak tulaangan. Ita, awan gaya man. Ay na, nagsayangan. Makay dardaro makiti day tsaya katulong. Ngam ko na ni William mapagtaktakan kanulang. Agam, nakalagatad dayjay. Ngam dumtang to day tangal tao. Nagswerte kit din akatulong no sana madusa. Ha? Makumikom lang amin ni William ita. Gaputa ado dagiti appointment na. Imbag ta nakaumay ka dito ospital, manong.
Apay ka di. Adda ka di parikot. Naku na ti may sagayam ko. Nga da nakita na nakapaskil a wanted housemaid iti may sa gate. Ha? Kayat mo ka di ti mapanag-apply? Wen ko mamano. Ado nga minan tinapanak. Ngam didak mo't inawat. Saan damot siguro asapunan ti experience si Jai. Sino nga iti agbantay dito ospital? Si kapay laeng Ang mga nod na makauna ang mapanag-apply akas katulong. Siyak manan ti maawanan. Sige nga rod. Ingka nga rodan. Ngam no mabalin. Kidawam kuma asaan nga stay in. Akas kaninanang asaan nga stay in. Anya ti masapul mo, babae? Siyak ni Ruth, madam. Nakitak ti nakapaskil diti gate yo. Agaplayak ko ma. Umunog ka pa'y nga rod. Tado ti damagakan ka. Pangaasiyo ko ma, madam. Alaandak ko makas katulong yo. Taada ti na kidyo ospital. Awan pakasagnarak no at dati inam ija ospital. Tinapatag kanya kita. Kat no amumot lang tagtrabaho. Basta ibagayo amin ti aramidak, madam. Aramidak. No timat pa nagluto, nalakak ang makasuro. Ta, adak cookbook ko. Ti kayat ko kat masapo na kanayon ana silang dagiti tiles. Awan pulos rugit na. Amin nga adday ti sala kat nadalos. Diyak kayat tinatapok. Nalawag. Nalawag, madam. No kasta, mangrugikan. Saan nga min anadalos ita ti tiles? Tawan dito'y di katulong. Pinapanaw kon. Agyaman ako unay, madam. Adday jay dagiti aramatom nga glinis. Dagi jay kalpasan ti panaglinis mo. Adday jayan ti washing machine dagiti lalabam. Aglaba ka. Sige, tadapay papanak. Kasto'y gayam ti katulong. Agsasaro no ti trabaho. Ang mga nainton makalabaak at agluto ak manan. Agawaak nga imap to'y sinagadak a tiles. Ta isarunok apunasan dagiti tugtugaw kan tawa. Sino ka? Ha? Sige ka, di ti ka barbarwa katulong mi? Sino ka mat? Apay nga inyo nagmuti sapatos mo at di ka pa'y nagpigad. Nagrugi ti sapatos mo Kayat mo ka di nga ikatandak a katulong gapukan ka. Siyak ni Richard. Ti inawo di nga anak da papakan mama. Ha? Apay nagpitak ti sapatos yo. Mga maigalis kayo dito'y tiles. Nabita kaya? Diyak matanad lao. Nagtudong amin. Ket adda nagnaan mi kadagiti kakadwa ka nabitak. O sige, tama pa na ko ni tisilit ko. Nagpitak ti sapatos na. Uray la naglema kadagiti nadalusak at tiles ti tugot na. Masapul nga ulitot manan apunasan. Ha? Ni sir! Naipakpaksamot ti ulo nan itiiging ti simento. Inakarayatan. Sir, anya ka din tinapasamak yo. Ha? Naawanan iti puot. Inakibagay ti driver tayo pan medyo ospital. Ay, masapul gayam nga awagak ni madam. Masapul ang maamon na tinapasamak. Hello, apay ngumawawag ka. Kat makumikumak ditoy. Ni Sir Richard, madam. Si Mangput anabartak. Naigalis kat naipakpak ti ulo na itigiging ti simento. Ipan mi ni di ospital ta naawanan iti puot. Nabartak ko nam. Ayan nyo ka dita. Irubot mi nga ipan ni di ospital, madam. Ang mga nudakas ti mapasamak. No itantan mi pa iti pan nakataming na. Ala, ipan nyo iti kaasitgan nga ospital. Taumayak itamot lang. Uwan, madam. Awan ka diti po, ti anak ko. Awan pa'y narod, madam. O sige nga Rod, nakikita tayo iti ospital. Inyawag ti katulong. Impandan ni Richard iti ospital. Anya? Anya ko pati sakit na kat nakasalsalon at idirabi. Naipakpak ka no ti ulo na iti semento. Ija ka mo ti usto na pasamak. Mapanak ita iti ospital. O sige, honey. Awagan nak tumanan lukas kasano. Uwan, honey. Imbag kataad ya katulong. Kasanon no awan. Pagsayatan o nakatulong. Kaammo na tiraramidin na. Sige, inkangarodan. Bye.
Bye, honey. Sige, tendakon. Anya ti ko na ti doktor. As-asi kasunda pa lang ti sugat ti ulo na, madam. Nadara ka no, gaputan na bartek. Adda alkohol iti bagina. Sang kay bagami asaan ngagbartag? Apa yan nagbartag? Napitak namin dagiti sapatos na nga imunog idi madam ati dalus ko, madam. Mabalin adi na naalwadan, isoan na igalis. Ay unay ka ngaminan, takanayon ti panagbartag na. Saan ko maan na igalis, no saan anabartag? Sigod ka di mamartek ti anak yo, madam? Saan ko abang bantayan ti anak ko? Gaputa makumikumak iti trabahok. Mawatam! Ha? Ruth, apa yung adda ka dito asidag ti emergency room? Inyag mi ti anak ti amok. Na aksidente ngamin. Isugayam ti among ko a babae. Madam, kabsat ko ni Manong Victor. Maragsakan nak amak-am mo kada kayo, madam. Apay ngadda ka dito ospital? Bambantayak ni nanang ko, madam. Maopera ko ma. Ngamawan pa'y kwartami. Isu adida pa'y laopiraan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo. Di masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.